toko neka toko ite morivovo neka lerem ko ite morimese wewer tambang lite mastele ma ine wai siar naka nuwa pandang selami cece kapu nuwa pau ame puli wewer ame cece kapu nuwa pau selami naka nuwa pandang so pune mo cara gitu luar biasa ya ne perwer luar biasa manik tuh nai lerem tuh singet itu buat rojok buat tombo molor luta podo anak sombong ku belum merangan marom ke toko titit morim wowo neka ku lerem titit morimis wewer ku tambang silitile mai maste ine bai setarona kapute paus lami cece mori pola tego maromo atah yang dami one maneho yo aku mai bolorang adite mai condro jodo dan anak suamongko ail niak lise tiban sakramen nikah lendai lise tiban sakramen kawing kudut kontas kue bokak serani kue senait tagirami ngasangat atuan voe agwana krona poli kue serani said poli kue kontas ngasang bokak neka kue manga voleng ngoeng neka cahir senait rantang kue bahas nuhu kenas rantang kuas nuhu kota yo gitu aja tiramnya kayak Robert jadi ya itu kuliah atau bagum pucing dam itu ya minak dalamnya apa tiban agak lerem tersingit tua teruk tadi puru anak somong ku boleh merangan maromop oleh bongkok batelon tadi meribu gereja Katolika molor di tuan nama ku ya coket contoh na mengko pa ya teruk tay ya suar itu dah ku ya teruk tay suti mangai boleh ya gereja pak coket ke pungkuin tuan itu sampai gua dubonin. Ya, terima kasih. Aku pisang kali ya tentang latan tadat itu bo. Ayah atas serah itu bolo itu penyerahan data tua. Penyerahan itu. Penyerahan data tua. Kamping tuang. Oh, penyerahan latan tuang. Latan tetuang. Untuk anak sombong koso. Yo. Maromo. Atah yang dami one maneho. Yo. Aku mai bolorang adite mai condro jodo dan anak suamongko. Ail niak lise tiban sakramen nikah, lendai lise tiban sakramen kawing. Kudut kontas kue bokak, serani kue senait. Tagirami ngasangat atuan, voe agwana krona. Poli kue serani said, poli kue kontas ngasang bokak, neka kue manga voleng ngoeng, neka cahir senait. Rantang kue bahas nuhu kenas, rantang kuas nuhu kota. Oh, maromo. Atah yang dami one maneho. Yo. Aku mai bolorang adite mai condro jodo dan anak suamongko. Ail niak lise tiban sakramen nikah, lendai lise tiban sakramen kawing. Kudut kontas kue bokak, serani kue senait. Tagirami ngasangat atuan, voe agwana krona. Poli kue serani said, poli kue kontas ngasang bokak, neka kue manga voleng ngoeng neka cahir senait rantang ke bahas nuhu kenas rantang kuas nuhu kota valen letuang yo itu tara curu lelutur lah ketite itu tara cakale para aku mengatangar baru kudu patu tagunaun kudu bangger le compang lecat sanggir jodoh dan anak suamongko maiga aku tekolon ite musi main. Wah, tepuk tangan itu emang itu tuang itu rimban pokoknya condo begitu ya condo termelajun mai jodoh nak somongku sehingga cai ning ngone lite apa tu condo itu apa ya pana bendan biasan lite ya tu aku le bome nete gereja itu me paroki di toto berupa stipendium oh amplop oh bisa tema lelo tolong nomor tema hanya memang no aturan gereja tebedah kun ga eme bolo 100 eme bone 250 eme dutrok taya tanika tebain namanya yang lain-lain di penyerahan 100 san sing van bone ga setengah sehingga cai beneng bone ga dutrok taya ga londang gitu londang gitu nen ga bisa kuliah. Jadi oni ruku di Teho, tertaya gereja Katolik di Teho, selalu cuma musia yang mahu tapo, grup podo tombo, selalu begitu, tiap lak londang, atau berbahaya persembahan, bolo ke sisi itu.
Itu mau rukun ya. Itu mengeruku. Dengan sengko, buhia kata karung salang bolo kita ya tuh. Harus bawa musi. Ada mamusia. Masalah co panggol ko bolo. Oh iya iya iya. Panggol ho bolo agua imam. Iya iya. Jadi situ musir ga atas situ baya. Jadi bar ngasang persembahan situ ga apa nih ngataya hayang kawin selama minggu cah itu. Ay itu ko pointin baya persembahan ho itu. Lain bilang buar ke ho kali taya hasil rumah dua dam selama cani bolo cai yang bolo ka cahir ga kereng ngemar ke bagian kanan kereng ngender bagian kiri. Oh gitu nah. Harus bagi apa? Nyebar ga masuk gitu ta truk tayo ni rehat eta lo buat paning tua. Tapi kita cok kita ya goet na minak na puro itu. Gitu kir buat condor sio ga sambung da condor sio tuk ga. Oh ga oni gereja bone juga. Oni gereja ga. Itu dia. Nyada yo ma pastor. Aku mai oleh mai cumpang le cari det mori mai kole sawal one mai jodoh anak suamongko tagiraku kamping mori aku ngaran gitu kole ngasang jawan buaya nak rona na anggit kami tu kanaki one mai ngasang jodoh anak suamongko tagirami tete mengecebanan mori poroma kain kilo anak gam tagi kue bekagu buar si riwa gudo ini vai si terona. Eme poli kue serani nair tong mori, poli kue kontas boka. Neka kata tingulus ngaji hari minggu. Neka kue ngasang lewang, kurjang perintah de gereja. Kuru isega, nayanggit ngasang kaya kilo, tukan neki. Neki cakwe, agu itet mori krain. Rawang dami toy kita rawang bon. Bolo kata may cumpang lecari itet mori ni item ingat tepat itagunaud mori. Kuru condor sangger tombo. Kuru bahar sangkir sawal, kamping muregu ngaran. One batara roti agu wayanggur, waki agu dararan mur Yesus. Toer wengkanang, kepok. Kepok, selalu kepok. Oh, ma pastor. Aku mai oleh mai cumpang lecari det mori, mai kole sawal, one mai jodoh anak suamongko. Tagiraku, kamping muregu ngaran. Gitu kule ngasang jawan buaya nak rona na anggit kami tu kanaki ono may ngasang jodoh dan nak suamongko tagirami tete mengecebanan mori poroma kain kilo anak gam tagi kue bekagu buar si riwa gudo ini vai si terona eme poli kue serani nair tong mori poli kue kontas boka neka kata tingulus ngaji hari minggu neka kue ngasang lewang kurjang perintah de gereja kuru isega nayanggit ngasang kaya kilo tukan neki cakwe agu itet mori krain rawang dami toy kita rawang bon bolo kata may cumpang lecari itet mori ni item ingat tepat itagunaud mori kuru condor sangger tombo kuru bahar sangger sawal kamping mori agu ngaran one batara roti agu wayanggur waki agu dararan mori Yesus toy rawang kanang kepok selalu kepok terakhir dari wengkanang kepok itu kata kalimat terakhir. Kata kita hidup. Harus terakhir itu gak kepok. Vane ngapa? Coba kira-kira lihatnya menuju ke lihat sama Pastor Hol. Coba kira-kira lihat. Vane lihat tiba selaku sawalite, agu condo dite, anak suamongko, gitu kuliah namanya ngasang boy, agu anak rona. Saya ces keng dite, saya ces ngasang sawal. Kurbang gele muri agu ngarat, mai gaite na yang gitu kanaki, unitara misa takung geluko, batara roti agu wakirun muri Yesus. Amin. Selesai ya. Coba minggu gaya, kami hidup gaya apa ngasang pasangan yang dari anak bara tukar. Orang ini sekolah beli ya. Do ketemu go gaya suah mantar gitu. Barang itu pua emba bangkrut gereja sebenarnya gitu. Coba selama aku kalimat kusun koleh itu. Ada mas, tuh gitu. Jadi ya tersinggung klub tong di seta. Tuh, selama gopa, selama caro gua anak bareng ngaji latan anak bareng. Contoh bukan hanya contoh latan iseta sua mongko itu, tetapi mungkin gua anak bareng 10 mangar ko. Tetap tegi tambang kali. More neka kue toko tit muri bo. Oh. Neka kue lerem bitit muri mes. Ver kue tambang semasti elemai. Cere, neka kue toko titit muri. Mangas buas. Mangas toko. Koca mongko. Neka kue toko titit muri bobo. Neka kue lerem titit muri mes. Ver kue tambang siliti elemai maste ine bai setarona. Kapute paus lami cece mori pola tegoma.
Selain tambang ano maya tambang pertama sih. tambang hiyo. Luar biasa. Nagkatoko iti Morivovo. Nekaleren ko Mori di Messi. Messi. Wewer tambang liti mas telema. Ineway siya. Nakanuwa pandang selami cici. Oh, Kapunuwa pau. Ami puli favorite. Ama cici Kapunuwa pau. kapunuwa pau. Nakanuwa pandang. Wih, na. So puni mo. Cara gitu. Kita. Luar biasa ya. Ni perwira. Luar biasa. Manik tuh na. Lerem tuh singit itu buat. Rojok buat tombo molor luta. Podo anak somong ko belum merangan marom.